Exercise 10C question number 1. Inverse trigonometric function differentiation formula ka industry angai lo revise le don ni sin inverse cos inverse number 1 hi chu har lawa anti zo ngal mai nga y angin kan la to dy by dx cos inverse differentiation formula chu minus 1 by root over 1 minus x square x position to ka bracket chung ka daleta x sakta ka lo ni don lo hangin he lai enula x aya angeron man 2x ron mangani chu wang chon 2x hi dang 2x square ti mai lo tu 2x whole square chu min lo chon dik thei lawa chon x sakta I o 2x kan differentiate thar le a 2x differentiate chu true answer to chu minus 2 by root over 1 minus 2 square to 4x square ni mai whole square ka ka square ve kani maya dang question te point out thiam theyang 2 3 te po question number 4 en le ngalang y angin kan zi ngal mai nge sin inverse x by a sin inverse differentiation ka cos inverse ne in ang deuh renga plus zo kani maya number 1 zo kani 1 by root over 1 minus x square x ti don him tianga chu bracket thla plus safe ani mai x iron man chu enge x by a hein differentiate le don ya x by a differentiate chu har lo ani oi enge tan kan zia lo d by dx of 2x to 2 x by 2 chu 1 by 2 x by a chu 1 by a ni mai a hi 2 ti ang khan ngai mai ola like 1 by a 1 by a x ni se ani mai ka khalo ni le mai 1 by a zo ki lama saida te zo ka root over 1 minus x square by a square ei hi la siam ram lang LCM te da lang chunga a square sim ni maya a square minus x square ni le maya square root hi man hi siam nga anoi jok chu a square hi square root of chuan square le hi kat don ti chiang renga he a khalo ni mai don ni chung zok ro chu tin a kat thei lawa hi le hi kat thei lo in kar hi minus plus ni chung kat thei mi lo multiply chu ni se hi kat thei a hi kat thei bok ka ka khiat reng tur multiply a chau tram ni ang hi chu kat thei minus plus a kat thei lo chuan root chung ala om reng don ni mai a square minus x square rem chang ati heti han kat ve mai kha a ola ma se thei lo ni algebraic rules in pom lo ni khalai ka a le a in katanga 1 by root over a square minus x square tiang khani chuan nual mai inverse chunga log x te pangana parukna te pakhat chok to ni objective in ex ni maya mani ron chok vek mai donia pakwana hi en le lokam ei mak khatin objective a pokal the pakwana hi process dang point cho thea mani kan chok to a tun hi chu he exercise 10C a problem in kan chokang ten kan soi fia le lokanga mani a kan ka indu chuan ti hian sin inverse rafang mai ngai ula cos cos hi sin in chan tir dei thei sin itianga pi by 2 kan ti ka minus x ti khan lo in kat de nga pi by 2 minus x
hei differentiate le tola minus 1 ni mai tiang chi khan chaw thei ni hei jamna amaro chu ton toma exercise 10 c ni na angin kan jok chokang method dangin a chaw ve theya chumiang chon chok chin teila sin inverse chu 1 by root over 1 minus x square x ka ti dona ka bracket hi in ru lang tur ni bracket lo pon ka thiam ngal ve ka ni ma se infim khurnan root over 1 minus x dona bracket 2 square x tak tak iron man hi cos x chu taka chu cos x tak x iron man akha differentiate non le in minus sin x minus sin x by root over 1 minus cos square x shortcut lo mai ila hei class 10 formula khan ni le maya 1 minus cos square x to sin square x ani root chung om chuan sin x mo root om no se sin square x root om se sin x ti khani mai kat lenga hei le hi minus 1 ani ngal mai he ta kan chom masak anga y ti a pi by 2 dy by dx ti ang pon chak ula minus 1 tho he answer ani mai tin additional question cos inverse sin x te pom the ai on chok zel mai donia dang zong zong poka pakhat kan chok le ang top na 15 na hei chu thui shet do na ma se tiang tai pi chuak ve example akhan 1 2 3 ani mai thein lo en do nia hemi ang type 15 ang type o chin che de ula kai noi nei dewa although in semni ka dei zo do na moi ti mai the ani mi alo ni hei han lut ula tlem ngai tu ngai complicate de ro lang dei don inverse ron masalawa tri go pa ngai masa inverse nu nu na bangin tan hi lal sok don tin tri a inverse chunga om dei ni differentiation of tan khalal photang hei theta x ang ngai tu la tan x differentiate chu ti zong ngai tu let phot don tan x differentiate chu nge sec square x ani draw sec square hei x tak iron man sin inverse x sin inverse x x tak iron man into itianga sin inverse x differentiate non le ngai ni chu kirlai hi 1 by root over 1 minus x square do let temin kan siam re mang om sec square sin inverse x ai nang deuh reng ani hei 1 nen ka multiply a hnuai denominator pongai chuan ta tak mai hian hei ti da hian answer dik don lo tlat ani la hnok nuai mai a substitution anga ngai tlat mai da hian mo sira inti mai don hei ngai rang thawin heta hian put hei xi a hian an put ula xi hian sin put mai ro thatna chan chu sin mo cos mo put tur ni shrim ta xi a sin a thatna chan kha om don hei ta sin ni putanga lo in mil dona tin heta po root over 1 minus sin square theta ni chuan cos theta x ka putangai ni root 1 minus x square chuan sin ka putangai ni chuwang chuan sin theta x equal to sin theta kan ti thei ni sin theta equal to x tin en point ang ranga chuan sin theta in x atluk chuan cos theta en nge ti ka first day khan kan zir kha cos theta tur chu root over in thiam pe chu 1 minus x square ni mai poni se khain chon the kha pakazok zok ki x ani chuan pakazok zok ki root 1 minus x square ni sin le cos zi kan mo sin kha x ani chuan cos chu root over 1 minus x square alo ni anga ase shortcut lo du point cos theta chu root over 1 minus sin square theta class 10 formula I put le hai 1 minus x square sin theta x square he cos theta khalo ni don ani lakina hei ngatinge cos izon nin ti mai the mo hun kan nei don yan put thaleng le kan zo trap sec square he tarang hian han hei implies mai ro hnoi hen mo si ren thenga theta hian nge tlukang sin hi le lam side ta left side ta mo le other side ta kal chuan sin inverse x alo thuk don ni draw sin inverse x in theta ti mo theta in sin inverse x theta in sin inverse x atluk ani theta bul lo a sin kha phei a sin inverse x ani mai ka kan cheve shim shim manga sec square chuan hei
sin inverse xi angi da don pum pui ai hen hetai theta chu tiangin da lo ta la sin inverse pawh ti ta la xi a hian sin theta pawh ti la hai ten lo in kat don thawa sin theta ni chu lo in kat anga theta ka lo ni mai chun heti da le chim chim hi kan uara chet tur ani root over 1 minus xi a sin square theta x in sin theta tluk awangin sec square theta by henge ka cos theta ni root awangin cos square ni lo in cos hi isiam le doni sec le cos in relate janga cos trama da hi du zok la chan choi sin a train cos hi mu a sec te po khadik thaw dik phei chu tiang khan tan na mu chu le te langa ya answer a zirin no i du du zok ai chu siam ve ve the cos from in kan da ve ve phot ngai 1 by cos square theta hey cos theta 1 by cos cube theta value hi theta kan siam chom mai cos theta value ka put liang he te nge kro zong lok dei to cos theta he tian kan direct lo lok o cos theta whole cube cos cube theta te cos theta whole cube ti nang ranga dia ka da hian chana ne ya cos theta portion to pi put theina he root 1 minus x square whole 3 yang hian la da ngai lawa 1 by 1 minus x square hei power hei 3 root nei tu hei a hnoi zel kan ti ka square root ani wangin chu he answer mai tin da ka ring answer engmo pal thuta sec form ma dan ni ro chuan he lai sin cos akan sin by cos tan la ni lenga tan kha ila divide lenga tan kha sec ki form in ila da lenga sec square chu 1 plus thui jong mai theya ti da hian di club don ma solid don ani ye khan dang question ho kha vain so bakwa mi oma kan cholo ho song kha in lo try le don ni vaina in thiam lo chu kan en leng in ron thon lenga voice message pen kron soi fia le theyanga he khan ti kan ngai to lo ni nak tuk lama changin umal le zwalin chum panga in ti thei tu mila dam lo te kan om de rosemary te nge an kan hrachi lo tu na po ni se kan ti choza thei tu rangai tungkar chu kan dam tha chuan kan zir no la ngai ni huna kal chaka kina board exam kha tai le mai dona ni zong zong mai dona kum ni zir ni la chwa fe chu hang chwa bei tluk tu ngai don ni chu kan thra thiep tu ranga i la du tok le phot don mai hang o har san na nei chuan in lo soi don nia ani phot lu le